Bok ekipa. Evo nas. Marko ima novi bicikl. Ajde Marko, ispriča nam nešto o svom novom biciklu. Why does it feel so good? I want it now. Crni je. Ne, sivi. Crni, shiny. Ovo je folija od aluminija od Milke sam skinuo pa sam zalijepio preko loga. To je glavni feature na biciklu. Glavni feature. Bicikl ima kočnice. Ima, da. Jesu ovo zimske gume? A neke proljetne, tak nešto. Da. Lijepi bicikl. Koji je to model? Je li to Yeti? Limex. Limex. Limex, viš da je limena boja, Limex. Boja lima. A ovo sam vozio već. Metalni. I ove pedale, jer to je za traktor ili? A da, to ti je ono, s motocross motora, ono sam skinuo. Zagorja. Baš je lijepo. Niđe radi bolje bike checkova, a? Tu, a? Da. Gore! Da, padim. Dobro? Ovo baš dobro trga. Ovo. Hajde. To sam vidio na YouTube-u danas. Ovo je valjda roll neki, jel? Da? Fora. Ovoliko rock gardena nema, ne znam.
kako loše vozi. Aj? Lijepo su napravili. Aj, oj! Woo! A to je skok! Joj, dečić, koje linije biraš? Jako dobro. E? Da, da. Nažalost ovo tu. A treba si skurit put, da. A dobro, imamo mi još pedalanja do gore.
Ljubitelji drveta. 3 Hagers. Tamo na onoj maloj kompresiji ti sad na kraju